Hashize icyumweru n'igice amajonjora ya Miss Rwanda 2022 atangiye, aho kugeza ubu hamaze kumenyekana abakobwa bagera kuri 41 babashije kubona pass cyangwa se ikibari cyo gutambuka mu ntara enye z'u Rwanda, mu gihe tugitegereje abazahagararira umujyi wa Kigali ari naho hakunze kuba benshi. Uyu munsi twahisemo kubakorera urutonde rw'abakobwa batanu bari kubica bigacika muri iri rushanwa rya Nyampinga w'u Rwanda 2022, haba ku mbuga nkoranyambaga, mu biganiro byo mu ngo, muri twegerane, yewe no mu bitekerezo by'abakurikiranira hafi iri rushanwa kuva ritangiye. Ndetse rwose harimo umwe benshi amarangamutima yabo akomeje kwemeza ko ari we ushobora kuba Miss Rwanda 2022, ndetse ko rwose abandi bahatanye nawe ari ukwigiza nkana, umugani w'ikinyarwanda. Reka tujyane. Ku mwanya wa gatanu turahasanga umukobwa witwa Keza Mauritia. Uyu mukobwa akaba yaraje ahagarariye intara y'Uburengerazuba, akaba ndetse n'umwe mu bakomeza kugenda bavugwa cyane kuri social media cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga, by'umwihariko kuri Instagram kubera uburanga bwe. Ku mwanya wa kane turahasanga Kamikazi Queen Hogzane. Uyu akaba yaraje mu bakobwa 9 babonye pass yo guhagararira intara y'Amajyepfo muri iri rushanwa rya Nyampinga w'u Rwanda 2022. Nawe akaba umwe mu bakomeje kuvugwa cyane ku rubuga rwa Twitter ndetse na Instagram kubera inseko ye. Ku mwanya wa gatatu hari uwitwa Umuhoza Emma Pascaline. Uyu mukobwa we rero afite umwihariko kuko yagiye muri Miss Rwanda abisabwe na bamwe mu bafana be bamukurikira ku mbuga nkoranyambaga, aho bamubwiraga ko uburanga afite akwiye kuba Nyampinga w'u Rwanda, ndetse akaba yaranitabiriye amajonjora ya Nyampinga w'u Rwanda 2022 mu ntara y'Iburasirazuba, aho yabashije kuza mu bakobwa 14 babonye pass muri iyi ntara. Ku mwanya wa kabiri ho hari umukobwa witwa Uwimana Jeannette. Uyu mukobwa yatunguye benshi cyane ko kugeza ubu ari we mukobwa wa mbere witabiriye irushanwa rya Miss Rwanda afite ubumuga bwo kutavuga. Ibi bikaba rero byaratumye avugwa cyane mu binyamakuru bitandukanye bya hano mu Rwanda ndetse no ku mbuga nkoranyambaga, aho benshi bakomeje kugenda bishimira isura ya Miss Rwanda, aho iha buri munyarwanda wese amahirwe yo kuba yakwiyamamariza iri kamba. Jeannette rero yabonye ikibari cyo gukomeza cyangwa se pass mu rurimi rw'icyongereza mu majonjora yabereye mu ntara y'Amajyepfo. Ku mwanya wa mbere hari umukobwa bita Muheto Divine. Uyu benshi bakimutera ijisho mu irushanwa rya Nyampinga w'u Rwanda 2022 bakomeje kugenda bemeza ko bidashoboka ko yatsinzwe iri rushanwa kuko ari we ugomba gutsinda byanze bikunze. Uyu mukobwa yabonye pass yo guhagararira intara y'Uburengerazuba mu marushanwa ya Nyampinga w'u Rwanda 2022, akaba yaratangiye kuvugwa kuva icyo gihe kuri social media, akaba yaratangiye kuvugwa kuva icyo gihe ku mbuga nkoranyambaga, nyuma y'uko Miss Mutesi Jolly, uyu akaba umwe mu bagize akanama nkemurampaka k'iri rushanwa kari gutoranya abakobwa bazahagararira buri ntara ndetse n'umujyi wa Kigali, aho yamubwiriye ku mugaragaro ko rwose ari mwiza. Umunyarwandakazi yaciye umugani ko nta hene ibyibuha ku munsi w'isoko, kandi ko ababurana ari babiri buryo umwe abayigiza nkana. Ese muri uru rutonde tukubwiye nawe niko bibona? Haba ariho koko hazavamo umukobwa uzegukana ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda 2022? Nyiramaso yerekwa bike, ibindi akirorera, si ngombwa kumara amabuye. Reka tubitega amaso. Iri rushanwa bidahindutse biteganyijwe ko rizasozwa tariki 19 Werurwe 2022. Komeza dukurikire kandi unakande subscribe ndetse no kuri iyo nzogera ya notifications kugira ngo tuzabane muri uru rugendo kugeza rurangiye.